Lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci. Slika prihaja iz Velenja, kjer se bo odvil derbi Začelja. In sicer zadnje in predzadnje uvrščeni moštvi bosta danes stali nasproti. Velenjski Rudar, doma gosti Triglav. Rosno mladi Čadež. Pred časom so se na klubski spletni strani, tole bomo zdaj malce počakali, velika priložnost za Triglav. Dobro se je zagradil Radič, pomembno posredovanje kuharja, ampak še bo imel delo, kajti do žoge zdaj prihaja Radič, strel proti vratom in gol. Preveliko luknjo so pustili. Hrubik je bil to. Ja, David Hrubik s prvim zadetkom v letošnjem prvenstvu za super pomembno vodstvo Rudarja. Še vedno David Hrubik na nogah, uspelo mu je v zadnjem trenutku podati proti Kreflu. Krefl lahko morda tudi poskusi strelom. To je bila nevarna situacija. Neča, kdo bo na koncu tu uspešnejši? Vratnica! Ni prekrška, Kuzmanović je lepo ukradel žogo, in to je zdaj proti napad 3-3. Kobiljar, tam ima Kuzmanović veliko prostora, toda žoga proti Radiču, ki je poskušal strelom. Kobiljar takoj podaja proti Radiču, Radič se zna obrniti, Kobiljar bo prišel do strela in velika priložnost za Rudar. Torej, 2 priložnosti v 2 minutah. 11 metrovka, 11 metrovka. Radič. Hrubik lahko podal kazenski prostor in na koncu je malo zmanjkalo. Lovenjak, dobro proti Hrubiku. Hrubik čaka na... kako je zdaj zaspala kranjska obramba, ja kaj takega. Udovič. To ni slaba podaja Gašperja Udoviča, tam bo zagotovo pravočasno pri žogi Mlakar. Podaja proti Majcnu, ki je sicer uspel streljati na gol, vendar Janković, visoka podaja, tam sicer skače Žurga, ni jasno, kaj se je dogajalo. Zdaj Udovič je priložnost in gol, Triglav je izenačil v 92. minuti. Gneča je bila v kazenskem prostoru, kar vleklo se in vleklo in na koncu 1-1. Poglejmo tule, najprej Udovič, pa Krieziju, ki je na koncu zabil. 1-1. Pa ušli smo u utakmicu izuzetno odlučno, sa željom da se dokažemo na domaćem terenu, da uzmemo prvu pobjedu, prva 3 boda i kroz veći dio smo uspjevali. Doživjeli smo jedan pad nakon 60. i 65. minute, to je jednostavno radi fizičke pripreme i u ovom trenutku nismo do kraja spremni da možemo izdržati 90 minuta u visokom ritmu i nažalost plaćamo danak tome. Isto tako imali smo sve u svojim nogama gdje nismo iskoristili 11 metrovku koju bi trebali iskoristiti i mirno provesti utakmicu na kraju. Na kraju moram čestitati svojim dečkima na izuzetnoj borbi, na izuzetnom radu do 90. minute i postoji određena žal za time da nismo uzeli 3 boda. Prava borbena tekma. To smo i očekivali, znali smo da će biti veoma teško. Pripravili smo ekipu na duele, na skok igru. Imali smo malo vremena posle tekme od četvrtka da se pripremimo, ali smo znali što nas čeka i mislim da su moji igrači bili nagrađeni danas sa bodom na kraju.